Orum ha, Chessie. Chessie, wel, hyrfian fel anan ymwyddoch blion ach y fwynis de lŵr nos va hús. Ni cynnig yn efo'r yn hosioch ach yn yw ni cynnig. Wel, Chessie, ha lichtir gyma aid yn o'ch agor dy fi alw yn ysyn. Lichtir o'ch hawn. Ma siw giori. Wel, hyn mi, na mi wondri gyn hosioch, defa siw giori ar am brynydd. Agus hwrt mi ddim hyn, mae se tosioch me fehe, hal lichtir. Fôn, ydw rhyw gymi fa mi cywachan ac yma chat, agus fa mi corsioch ma tonac. Agus gael am bahal go fferydd y fach, ydw fe bôn seta. Lipi? Ja, sy'n fi. Wel, chai alw, hwn yn profias ag eith. O, chai cain ac ymsyn. Wel, chai, ffeimys a fi gyro ffôn, na mi gana hi ga awran, gana hi ffein ga, fa mi eich bod ych yn ias ag sat y ffwgriad fa cianach ac yn mynd ar ôl i gael o'r so, ffeimys a fi gyro slwyd yn y casyn ac yn mynd ar ôl i gael. A chwr da sy'n ddim a had, gyda nach gog a sy'n cari anu i hwg y ffeimi o gan hospital. So, chami an hyn, agos horsich Jameson yn horsioch iddo chrywach an llast. Sy'n Jameson siasyn i laws yn rhywun hospital lwys i gyda. Syna. Agos siasyn i hyd, sa colwch nŵr gyro mi ma rhi. Agos nis se doctor an na leidion o'r drwy meddych am i ianu my chrywach an hyn i leidion replacement. You got your first operation when you're about 3. We can see that on your scars. And I said, well, I can't remember that. I was too wee. Anyway, Hannig Maria show. Sjónu veg. Agus gynnig am a had a fúdig am a hort lys reikmór. Agus hún átti gal is hug hanele. For Harold Jameson, som bonte is varach veike ma done. So jag a fúdig. Agus gal am sin an hjó kant ik ginach mi an 1946. Nis vi kógin årsyn. For fruga mi an 41. Agus san an 48 skriva sjó. Fynige fúdig at horskachi. Eva. Leef misschien de rasta. Nee, we go zien wat ik tegen. Right. Dat zo aan bakke gallig me waar. Dus aan bliolig en zo'n daar heeft. I can't no doubt you and Mrs. McKinnon must have been wondering a great deal about what can have been happening about, well, hasn't stroke the max at 2 Jessie Mary. You know, of course, that she was born with a dislocation of each hip, and in spite of many efforts to get the hips back into place, this was not achieved. Difficulty in this case was due to the fact that the dislocation was very marked, and treatment was started at a rather late age. Since her transfer to Regmore in September 1946, I have had very great difficulty and a good deal of worry in trying to get some improvement. The right hip, fortunately, is now properly in place, but I have failed to get the left hip properly into place. With such a long period of fixation in plaster, etc., the hips naturally were very stiff, and many months have been spent in trying to restore mobility. The position now is that Jessie Mary is walking reasonably well, but there is still considerable limitation of movement and 2 inches of shortening of the left leg, owing to the fact that it is still dislocated. Even in this leg, however, something has been achieved, for the operation carried out should prevent the hip being displacing further and so making the shortening worse. I think it would be a very good thing if you had Jessie Mary back home for 6 months or a year. At her age, it is so important to have contact with her parents, and after this long period, she must have, I didn't forget my father. He was back and forth, but I did my mother. Please let me know if you are willing to have or willing to have her home, willing to have her even though we cannot regard treatment as having been complete. If so, I suggest that you or Mrs. McKinnon should stay in Inverness for a week in order that she should get used to the idea of leaving hospital, to which she has naturally become attached.
Yours sincerely, R. Mary, orthopedic surgeon. Well. Mewn i hyn. Wel, dar, ag ar grawnd yn anna Aha. gymaint o'r iawn ydych lan yw. Nawr o'ch gynnech ach o'n tŵr yr eich ysgrif. Hi. Ys ac wydych ges i'r tor mae un mae'r acwys yn yr ar. Wel, yn ysgrif, dyn nhw'n i fel as yn hospital hawl. Wel, cham iawn on the 46, agos fa sio on the 48. Agos haisym gyda ni mi gachu on the 49, ysgon cham i chon ysgol i, cwn i cham i gan ysgol. Agos cham i gan ysgol, iddo fa mi o'ch on September, sfyd 9 on October. Os o'n ie, hyd fleon hyn gyda fe herisio. Har o mi an y niwrbos. Har o gynheidio. Har o mi gynheidio. As yn hospital. Fa mi as yn hospital, da. Ys, dwi'n dal y cwydwch, rydyn fi an y falaf choffadau. Fel gra, char o cained o dy fa hadar o. O, char o. Esht. Ha cained, ha cained ffig iawn. Se calan hofal ys me bra ha donli an. Fa das yn i'r ffwrs. Dat van de worsen a je chogg. Ys ha cained me nurs tîn le da imlach very spadjal an uniform sat quantros no calan sat hog donli an. Ys you've got visitors ys of course I didn't know donli an either. I hadn't seen him since I left the house. So a chanig eet yn chwantlis. Gan eich mi mantico trine. Da eisiau gwybod am y glasgu, agos fe ddech chi chwlo blion, sfeid yn yr eich mwy, chwant ar am falas y tîn. Hanig, a cain mi hyn sy'n mahad yn ffwr y fflin, yn han mi, se eisiau chan am iori. Agos ond y fflin han eisiau. Han eisiau machas y fflin ag yn hawn hol. Tu na marie. Dus Tashin for Fariville. Is it in bus han kan shen live. Han taxi. Sure. Ha taxi, al ik mag ha taxi me hin sa heen, ha ken wel heen. Maar na wandig was schon as sesu Tashin raad. You know what Sandwick candles. Ha, burst nu again. Alle heen. Dat na sesu alle heen san ik shin mag as een taxi. Voor me ha of course garogali gagan. Do you know who's over there? Yes, I know it's Auntie Katrina. And who's with her? I don't know. But and then I meet the Irish meeting. Oh, ha. We were Gaelic gehouden. Da, Robert Gaelic agam. Arof, she cora biola yn eisiau agam. Sure. Yeah. Diolch o fat dwi'n gaffain i ddash. Wel, cham i gan ysgol, ma'n hwyd mi charo cael. Dyn yw'n siarad me cham i gan ysgol, ac ydy gwyn ysgol lwyr bost. Cham i sŵas i chi'n cwn i cham i gan ysgol, agos fa mi fydd neug on the October, cham i gan ysgol on September. So that must have been the September I came from Raigmore. It must have been. Chan i'r cain of dyn. Wel, cain e'r cwrs i fa, colach fydd ysgol lwyr bost, yw'n ys y fiol, ys i atal ys y Gaelic. I know. Haro. Wel, cain e'r ysyn? No, chan i'r tor. Fa cogio'r frad yn agam. Agos fa trwydd ac ysgol lwyr bost. Agos ham i cysgro ffigol o'r cael eich antar eim sy'n math ddim yn y boes. Anil y sam ys ach fad glir angw as ysgol. Agos, wel, an y ddoi jalaf awt o'r gain yn ysyn, yr cwr yma agos cho atrial at ysyn lad yw, so charo ffôn i chi'n nawn, charo car nawn. Charo ffôn i chi'n nawn. Atrial ha dyn i'ch o gifryd. A dyn chan ylysym, mae chor hw sio chan. Canak o yw. Ach, ydw fa sy'n alun cael y carig. Ian, fi gael 3. Nes yn ystewdus. Hwystio for y feich, head first. Fi os i ad ag yn hwy alun cael y carig. So, of course, sbryda fels, sbryda roen, sa'n eisiau ysdiach o doli i feich. Agos, oedd eisiau stitch i'ch yna, bent doli. Agos, ie, mae sy'n ei ddarsin 10 days to take the stitches out. Agos, hana calan eisiau bent doli feich. How do you like it here, would you say? Oh, I'm fine. I only see the ones out there and I'm getting used to them, you know, the ones in Ishkin. And she said, well, I'll tell you this, Jessie. You'll see a big difference
from Luurbust and Ballana, Sure. between the two places. I see it, she said, as a district nurse here. A big difference of the people are so different when you go off the main road down there. Agus hanne is sem roi fiach an iisú or chick dé am mit a gra dé a snog ben jolly. Den je vertelde mij keeloch rushen. Ha mis meun gron deine diffi. En is seit a mis skol I hannig fei fel lang ar skol se biolva. Sé har garika se biolva. Type hadden. Hanne mitiks hanne listen. Hannig got kind of secondary for the last two years, I think. Agus hanne listen go sean ach se biolva e kru smuga an sé war sin ach an joge. Agus wel reiste ha sin fastú agus ha aideocht se was kuur om a bhaun a gná mar sin chwatrial te bhai. Cha neem tú appointment an an doctors wa no as na ski. An no an appointment. Ja me se fe doctor seo lá ile fat lá ha kan hin haast. Ach sin man hat en se fónig fónig. Doctor was no. McDonald. An duurpaste An an Luurbust a hat Janis McDonald as a chwaí sé vein Janet Burns. Janet Burns sé vein ha roi chwaí McDonald sa sé héad snog. Van het cho gas cho snogs. Is het fallá tegen chéle cha chud a drugse bihorst. Ort ma dé van kruimse se ma van van historic 23 I the first mission horsach agus. Seo rot a hurdi raim agus hurdi nise trod seo suise. Na vi ma ik visitor suket agus man cake na caraide steit. Vi kan ook an a chubbert. Agus a leit cake ma sin cha leitach a tot mooi waar se die gewan. Er seit ko nu how dol janu sin. Ja, de ballade was sin. An ná nach an Luurbust. An duurpel. Mari next door Kun je hannig ballade rí? Hannig an 1974. Ha sin heel le. Hannig sin Seaford Head. Wat se was een koloch? Och va tuffen thoch han an hin dunne va gema annach ach man dunne van snog. Hoe wou? Va me goppe hier as a lodge kon die Sophie. Agus va Sophie lovely. Sophie ben Tommy iskin. Victoria mooi as se vein kon in de boys. Seit roine potchaden. Agus is si kon is vi goppe as a lodge. Agus va sin va gleva va Sophie vai marron. Vi Kenny brahaf kele a sé brahaf Kenny. Va goppe an mu de stone weg. Agus vi honi mar agna. Vi brach go se do cholle mate. Je sin vi go mar a gus mar a gals u. Of course van de huien an kuich wat de kerken mo an heet. Ach ha valotje dat full uit den oorse. Agus han je kova se lodge han je set jo how je de goon van de oorse 1974. Ko van de Sophie? Ben Tommy. Agus ha anders auch seo dat du sich hier toen ha mis kennen van er een huele. Volten jelle an wat er toen hotchallen. Gat a chatje het sin nu. Get a chatje nu. Well, han ik done stechen in eiche ha mooi watchike. Agus ma mis se japi agus voor da. Edige man ha sin koffie seo soort mis. Plierike ma gaan je mis stomach aan as go. Ja nee. Trote ik gedoste vroken ma ha gedoste. Dessen. En seit ich hoch nicht. Dan ben je kan kar ma hi je kwaad van basic na boys ma is dat is zo al hiiske gele ma mai. Dan we horsje to tarsje navin in de brata. You would walk honesty. I saw them. Dat die gasje na me of ik ja waar kan ik ach dat dunne zo aan ach kon me aan me ga huur and you would horsje to na va dat eerst dat suus aan hitte van me nader. So no wonder dat we potcha dan. Yes gejora. Dat o kon me at dat chuhan. Agus van na we am me kutch geroi man roi cholle hin is roi maar zo wij nie de wa.
agus chadigim na casannaid gan y fwn leis na fawn y freda, honestly. Begrijp brata. O, charo sy'n ei gwar breda yn diwrs bos dawn, charo dyn y podsi gyn ag as yn heolwch ag yn. Se ma'n ysdi gyfa gyn ag robajan. Fe'n y balich mwy as ei awr i rwy'n na robajan sliad y bloi gyn ard y sgyn ag sfad lyflu Robert Stew. A sy'n ag yn. Ach, fe'i mahal y dol chlygiysgi. Cwdigyn. That sy'n ag yn yw hwn i. Ach, I can carry, it was totally different to anywhere else. Agus man gaif na pwtsa then. Banye gwne pwtsa then. Agus can rast na can you hige yn egin wat gwbl ag lot sy'n na can you hige na pwtsa then etron o las bal I get gwhor. O chal I get gwhor. Wel, fan yna gym hi na pwtsa di siarschod dawn. Sure. Da. Wrth ymodach an heo reims aha an torswyd ar reim. Fi'n sy'n cloent yn ffion ag hofal as asyn. Gefach sy'n trod yn y balich. Hies as yn rhyw. Hies as a gef. Dadl sy'n ei her sy'n. Goffanig asyn ei bod I chi de feid. Agus at yn roi gef hala. Rys y frada. Ha cain ag yn ffion ag yn ffion trip a fi yn y lai as yn iemen I gwlach gyda. O fi am ei cwtch gyro. Fa ffiona, fi a modach fi ag hwn I an hiogro a grwyth na balich. Fa chod crost. Fa dy cain ein ei brada. Ach, fa can y cari, wel fa mysio quite surprised. Fa dwni agos Tommy ofsach pali. Fi a dwni cwrw hwn I hyrsan hyn. Iddo fa dy falas y China falmys. Chin a dele a amasach. I siw bac yn mae Oh, that is something else. Achtje amasach an y falmys ha bria. Agus hier trippig ha mi siawn ha sangan twy a sé ysio gwft mae a chalian a haian agin amasach socharach. Ha hyn a cynnydd fi dol y frin mae rwydyn ag y hyn na rwyd y bele ach fa ian y dol y falmys iddo fa newch briol. Cwri na boys, cwri ahas, cwri George, cwri na balich y feitol falmys o gwybod y cyrich. Agus san y sy'n y farafa y hyd ffiog agus hwyd ag yn iawn ag gan nŵl. Gymryd dw hyd ffiog y fara dw gymryd dw nŵl fi chwyd i iawn naid. Aha. Agus ach sy'n tor farach gysio. Ach falm ysbria ach san yna mysdo lawn can rast i'r holiday. Said, sy'n ag a... Be han y falmys? Wel, san le isgyn a falmys. Ha teian a niwach a go a ffydwch gan a really dyn. Ach nwyd oedd y fysinydd o lawn in the 70s fan hwy ywyd y cadw lan for the night o roed ach y said ydy hio cham iawn trybele eisiau mi siawr siawr o ddio'n dysana cham iawn trybele chai iawn George Stonis me hyn agus chaiad sy'n ei tîd a chadiach misfod ac canau i corsog as y chwadach so gwydych mi as yn eich agus sawr i gyfas fan ei synbydd yn ymbiachyn a mynd am hwys mynd am chadl agus hwys mi sy'n eich rolig roch agus o hwyd mi se at yna tîd agus at flwyd at ein nad yn eich sydd mi sŵt sy'n eich os charo ys haid de fawn ach mwch fare Oist. Wel, chynnig, honest to God, da mynd am y hwy, bia, hadw am I go camera yn ar car, bias fwrt y bwch fare, han I gynard I tyfyn eich, svailan Barnacles. That's it, barnacles, bwre, syna, svailan, sy'n, han I gynard fedd I my hyf, agus, reim eich svailan, barnacles, agus han I gydorsen nyrybol eich gynard, agus, fa mi eisiau peth, fa mi canti, o hya, ha mi gofi my fe, agus sio coed. Cho fast fe sa dŵr, mi gynard y ddys gyda I carach yw. Hyn hyn sy'n fa tŵs ma'n hwys fa dy gwybod, fa mi yw'n di fa car, gyrym di fa di anwa. O, hyn,
You look quite shocked, man. What's wrong with you? I am shocked. I thought I was going to drown. What on earth was going to drown you? A whale. Oh, she had the boys' name all over the gin. Haram is a gin, when I'm a cattle, a huge give me. But what a lovely sight. The sight Hanaki me McValley the ever sheep. Never. Galavis gan. Galavis Hanaki me Horty. Rose growaun. Oh, can you call these enough? And ik in art het even je. Niet je woorden van. Tje, wij ik maar moren. Wij ik maar ruppel moren. Ach, ja, die nog galavis. Ach, ha kolch garot zie zo shit. Gaat de grens doen je nog grens. Had ik net ja, ze mieke vaker dit hier. Hoe had ik net the boy? Were you on the gin, ma? No, on the gin. I wasn't on nothing. But she did come up beside me. Wel, en dooi, gelaan als een fusion heen, ha dooi bij een rare gemoer. Ha fusion, dat is een heen raar. Of, han dat je dat har ik gemoer, ik zal we. Wat je waken naamje? Like Oppenheim. Dus had ik jasjach kan het hij aan de hele karre en la, dus met je vrije sausages. Dus goed daar. What do you do in frying sausages, Jessie? Phone down to Ishkin and get yourself some venison chops. Dus wordt met de jongen. Famous only Ishkin and venison chops, and you're supposed to be getting sausages sound. That venison chops good out here, son. Then that you want tea. Absolutely full of them everywhere. Be heel gewoon me she in de wist ik niet kerken. Mink. She beetje bij ja honte. I have colloquial looking Fiocco do the link together the teeth or something if they bite you. Our toilet as in her yawn, san the mooi shit toilet outside. Dan is hier so san me no as they give a show agus ha tashi mo shutara san ik jori macht ne schon ach ja do da grime a ro luoga ach hon me schina agus ach wat kan ik haar go roicht gas siwna China. Han ik geïore. Dat is niet valade. Dat is je phone ik maak in Josh Goors wati. Dus central dele ha changed you. Dat maak ik Josh na huie as een hui aan ik han ik na we chame se geen. Skrive lichter schon in he weke hort van hospital. Han ik geschön you. Kan je terug ambulance so ik ergens ambulance hort no. Kan je terug nu NHS 24. Dus enige truusgevoet je vergeunie een gistje. Hebben dat het maar. Wel, dat maak ik Josh Agamse aan een hele kern na we chames ergens coach Michel ergens zei je dokter maken van. Ergens was niet dat ik schreef feestje dat wat bij de donje ga. Dan hij in hele kern donle damper. Dat is niet wat ik man maken. Wat toch dat te uur. Ach, hoe dokter Macaulay kussen geen van Dr. Macaulay crossopost. Agus hoe dit jongen maar het dolle mag sheni kan je doen. Schöft mag een vaker sheni dus hij. Zo han ik ook kunnen duurpost. Hij is gewoon in mijn wagen. Hij school duurpost. Wij gemau is dat die door een kutsch kook naar Chia. Kan u eens twee roti galan. Ook roti galan te uur. Ik hoor ze coole school. Agus huair sin te rotí chaile trna loktar is gagur is se chain. Samsúna ha sin bhile. Has je niet toch eens hebben we hem gepleon en dus aan de balalan heen. Wel, van u dat. Verloor haar geen niet in de balalan heen. Wel, hoe is het er? Oh, reist dus goed in balalan agus. Wat toort de vrienduursport kun je allemaal man kan hier ga je ook al hier samen heen zien. Dat was zo misschien kun je gekomen gaan over. Dus die is je hier aan mijn kutje vind ik labs. Kan je het hoe maar het divers zijn. Aan mijn smeuïge kent fikkelor. Fikkel var mye av oss skulle na Kalianu Kar, hvis vi tok det skinnet her.
von fich dyn dan gylio lafs. Dan mi mwy yng nghwdd la togal môie. Agus tá bodach an gan hir sa bhealach an na chin sé ach mae agus yn cwf o'n mwnsa. Agus wrta chan i'r sy'n iodd o sio awn o chan i'r gyda'r afas mis na nhw sa ti'n mis o'n ioch fel fel mi dat ag ymwyn. Wel hos i gysio. Ys na mi pepa ddys pensel ac yn fydd ysgrif ag hos i gysio hwnnw cael hwnnw loch hwnnw byd hwnnw cael y fas mwy an y hyn. Gysio hwnnw thot that snogje the site. Agus sanna mwy sin, that's another story. Sanna mwy sin y fai iau, hiesgych edrych hwyr yn y clachan. Landig sin hiesg Blue Peter. An loli. In de klagen niet zo skeelig als O, had sin. Had sin as y fi siam hwyr sanna hyn. Na hiesgych agus hannig agachi. Agus dan y clachan y fa sioige. Agus accent. Du kan fer gan y sgol. Dan ocean 12. Agus charachor gyw ac am se cas am i dyn nhw fyr achos matin yna sio as i hitchen ectomer agus hol am i the radio. A 12-year-old boy has found accents at bla bla loch. En sort mis, yes, mis session ja shit. Na du trinke ffôn, a ffôn, hwrod i danish diach ffôn von grodoli gobyd as y garage. Agus se Blue Peter y fan. Ni gysyn siar sa hasi. Ni gael yn heli yn y clachan. Agus, wel, char mis ni, ja. Ydy gyr i gol awn. Mae hw siwpi, gyr i gol. Fa cysyn ac yn fan y Chesi Clowdy, Chesi yle, i'r san hyn. Agus fa i fwrig mi hic, so di. Fa dyr ac yn y hotel, so di chachw i cwr ym hyn. Agus chasyn fasyn so gyda Michael sy'n fasyn as y British Museum, fasyn y shit, fasyn y short, fasyn y sgwmha. Fasyn y Blue Peter, agus chynnig sy'n Biddy Baxter, si fa fwych Blue Peters, y coin. Ha men eisiau cwad, sy'n byddi yn y lle, is that Sarah Green on the telly? Yes, it is. We met her in Blue Peter in London, and she's now in one of the competitions on the telly. Ti'n mynd y hannig ia fan y faloch, fi ffain y clachan a sios ac iasgo. Wel, chwnig ia fer an hindi hyr, fad an yn glwyd. Ys ha colwch y chynnig, ffych o'n nad, sy'n y hwt a drei an y leidio. A ffych o'n nad, wel, had yn eisiau yn y hioach fad an y leidio nhw. Gyda ysio yn y few reikrwten. Siol dy few tort gaif y few reikrwten. Ys gyda sy'n bychadach gyrwad. Ach, cymryd hwyr i at yn y mach mae ein gyda. Cymryd hwyr yn egin i ffala mach gyrw malwch agos o sy'n ein. Wel, eisiau mi sy'n hwth gwydioch cael ffys yn mynd hyn. A colwch gyrw ffein a bod y feinland am y sofal. Ys ha colwch gyrw am y smyrch y gyda charo Macmillan glefa y ios gych a fad sionem. Am y smyrch y ffeimys ha fi gyrw sionem y gios gych cwrw. Gan hi eisiau gaif. Ys fad y gyori nod ffwynian, nod lo. Ach, hwdad na chi. Nach o gyrw y gyori gaff hain. Like Blue Peter. Because he was a schoolboy that had found him. So, co ginska yn y ffeip as co ginska Blue Peter? Wel, cha be sy'n y coiw, cha be, a chwodda mi siac o'n chwodda mi y radio as yn adi as fydden nhw fratwr. O'r bydd am hi, ddim yn affi sac, as yn edrych hyd. Ddim yn safi gyda sofal. Ddim yn safi gyda ni ges. Ys na clachan y fasyn, cein lafi. Di chwys dy fa? Ag 5,000 years. Fe dag gyfawn? Gwg. Se loch adin y carstich. Fel roas yn y gys loch adin y carstich. Dus famous a fi gyro arian at one time. The carstich i fad dyn i falas y chyn.
As in that. Son an y doi, sy'n mynd y fabal Alan, Alan, doch yn eich eich hon fan y bych dwi'n ystad, son ffain gan y herig jem dwi'n gol trofal Alan, son ffain y Sean mae jem dwi'n gol trofal Alan. Yeme, that's right. Yeme. Sy'n eich Ach, ydyn fi torwyd yn cael lorag yn yw'r. A cain ag yn mynd yncyl di gan ni ag yn, wel, yncyl da marish gan ni ag yn fiola. Da na yeme can y carig rwy'n. Ach da gwbl yn y fein land. Na yeme a hwydych. Ygys, da iarnig da Filmach efo sio cosiwch from A to B, ygys fwyhych a drydig yn as yn halw, se corff yfan, ygys iddo hwgad da se bonnach yfan, ygys chai tord cwrs gwrdd ffar ymwneud gwad as y dwi, as y hiw eich da a ddaig sy'n as y hiw, ygys hwyd at ymach a fionach mach i iawn, hwyd at ymach gyda titch ar y feint. Ygys groi sgwyd o wbeth as y sgroi corsiwch gachi. Chan y cain am ys yw chan ich car o'i ffwrdd ach san y macha er yn ywys yw gwrdd cael efo sio. Ygys ffemis a fi gynnach am wrst. Ys hwn golarag y gynnau barafi nadag ach golarag a nadag portal sy'n hiw eich i fe. Sa still as y hiw eich iddo chai golarag. Sa i yw'n fwr as yn halw. Ys edrych a beibriol yn aga i dyd fe yw'n fwr a. Wel, yr bein i'r ciw. Ys ag amser dew ciolwch, ys ag at dew ciolwch a chagyn o'ch a ffas oes, yn y car is ag gwrdd o'ch na bein i'r ciw. Siawn yn y fi'n o'ch, y bod yn o'ch le ffalt ffat, fi gwrdd car yna, fi gwrdd car yna, ys yn oes rach o'r cwld cyn. Ys stygad gribrig na gael, ys o'n eich yma'n o'n hyn. Se hach yn yw'ch ponytails. Da ciw am y fa, ha. Da. Fe cyw tor yn dy... Wel, fe tor yn bodus chafod y garw i ffalt dawn yn mi. Haro. Se cyw fo'r ffalt na hwn. Haro cyw o llun ydi efo nhw. Haro di. Haro tor ffalt ar amser i fi'n gach yma gyrru. Se bas y gwmpa. Ach, yn eisiau, wan y doi, fel yn y dŵr bos, o'n gan y caru, yn y balalan. Hasyn i'r ahar chi'r môr eich yna. Fe me eisiau yw dda sy'n chai heolig ein hiach gwyn chai sy'n am eich o dwlich nach dwym i chwad yn ysbig ddech chi'n siarad. Na eich y dwa. Da byweg y sioen fe hwyd yn byw eisg. Hwys y point street i hyn. Hwys ffas y fel ydawd o siachad y point street na chael pa point street i hyn. Point street sy'n ffyrdd fel y photographer sy'r camerans chip shop. Syna, da byweg gan hyn. Wel, eisiau mi wrthio, se laf a sio. Han ik yn effyw ag hwgym yn ei hwys ag hal o'n hyn. Fa dwas y hal sam i egys fa sy'n jas yna rhaenish, an effyw sy'n rhaenish of course fa nes. Agos hwda, Gosonach dy sŵs goen yn spigs na sgrif sy'n yw'r ma loch orsach. Hwda ddim. Cwg i sgwt o'r dyma ma loch orsach. Eisiau nes, safod gan am i gael chi. Bachog yw't as sy'n siwtwch oedd bachog efo chwyd pepa sgrif. Jwch sy'n laf, jwch dyn i laf. O hir i as ym ysgrifennu am eisiau sy'n coiw stocyn yna hyn. Dag na chwilor sy'n fwr yn nes. Dag gan yna to iawn i chi'n egin. Wel, gael am y hyn yr ysdwni ar os yn y post nôr sy'n so hanwn sy'n an. Post fi'n an 66, so it must have been earlier than that. Ygys, gael am y hyn stwni, ygys amas yn ys, le picnic goloch orsach. Ygys no wonder gyda hach yn siogan, sy'n ei la sabon ti fan. Chad i sy'n dygynnu gyda sy'n dylawn. Ygys sy'n tarsy'n chonilan, ar om sy'n nilan y dir, a chylysau dyddi ho, na mi ynyod na yn y nilan, charod yn y ddysgyn tydig. Chai agan y fol bwgolwch, fan y hyd. Ysg. O. Gohor asa? Hwg dŵni ag ysama. Han ein sydd o'r jas sy'n gadach chi. A mi sy'n am y hyd yn talw gadach chi. Eisiau mi gwyd, ha mi gael eich gyn ha rwtchoch clir na mi llawn. Ie saedig sy'n gyd sy'n gael picnic. Nes yw gan y le co, ys o'n chwyd y lar.
yn halw Sean yn picnic chyddi. Suction da'n sandwiches agus suction da'n tea a flask agus galan sin dreifig agus tá seo agus yn charo iemyd o heisig yn ard rw da seo fad o tar sin kon yn ila agus han sin machas a chas sin mach a hol cad agus hwrt yn es fydd i hwys an hyn eisiau reimse agus mae mi eisiau an yn ôl thosioch agus slwyd sin rwyd ar sidiws an nôr sy'n slwyd sy'n ôl Rhaid sy'n sydd yn hedder ac yn ôl tar sy'n loch nhw bod hwrt yn es han i misdo hwys o fflat i dyn a mi ddod agor i gywian ysio ha chodwyd i heisig yn ard so hwyddaid y greu yma cha sy'n single file a ddweud mysach e dŵr i fynd horswch agus nôr sy'n almys yn ys agus mis Sölum i greu cha sy'n single file co yw horswch a nad at y trach gan agus fashion alle hyn y cwrs mae le hyn i lan i sapir i gynnes Daar doet gewoon ik mis gaan naar proper dingy. Lachten houden. Wat misje? Hier kan je genees. Hoka a doen die dingy. Zijn neus als het women van een hit. Tuesday. It was absolutely down there. Maar de big down jou dat ze maar zitten lood de shiers dat niet te tilliga. Hoors me se gadig. Toen me me wie hadden kleren ik maar gaan ze gadig hadden je zien aan een gewone film zien lood de gas. Dus zei de choppen weg gaan lood de gas dat gaan lood het zeggen gewone gaan halen ik daar staat gaan lood. Anyway, hoor je maar gaan. Hem zie het of koeus van kreef ik kan een loch ik kan hier zo loch weer foto kreef voor dan Sargen ja ze Sargen is nuttig nog hier hij filthy hij du Gelosting hoog daar zo ga ik zien las kader goed in halen dat tu at den agin agus koeus wel dat jo het die ook ja ik gei in een laat had discussie vries had skuratsen vries die var maar hoe ga je goed per deutig Gwnaedd hoog ga je gaan loch yn horsach gan wan hi Gwnaedd hoog agus lan an yn ydych ag schrochi ydych rhaid dat dwi'n ys yn spadje agus coiw had ik am achas y fwth yn hoog ag sosia daws idd tîl ys y hoog sos mis y gadach gyn had ik am sy'n mynd ar awr ti'n ni sy crochi ydych rhaid cwy ydych yn ys Fort fwynt mynd am y grawr so gadach gyn Imagine. Nu gos om hicnic i riof. O, gos yn i'n bictic. Ydy hwyr sy'n cael ydy hwgyn hi a chanain sy'n sgwyd y gadach gyn. Da dydych absolut. Hwyr da sy'n rhaid hwyr sy'n cael bachol gwyd syddwch yn ysgrifig da nes y gysio mae ei ta colwch o'r olagw a ta fa powerful. Cafel loch o'r sairi? Mach o rad, sat fas yn y windmills. A mach o rad sy'n on the right hand side of the road. Quite a bit big though. Agus, di gael sy'n siwyd esan, gyda fi dylwmach lan y sabot. Wel, han jeg lyst til at han har sy'n eich sy'n efallai mes y ma sabot. Fas sy'n da, fas sy'n doni, gofyd jan yw galifanti. Iddo chwaith. Fas sy'n chwarae ffisig dyn ni, gofyd sy'n dolawn. Han har ju vallen med ska gå tro i skin med kundigen tinki ach det seit episode kan höra så för kan kan ons vad kan inte då forever Pascha fas suasa va säger så att det är något som jag ju fint på det lik Well va kan ju ut gå love site över var våg nach ro va det hörs nach launen ju Han je kaart kan hin aan nu. Han je kaart kan hin aan nu. Ga je politieke kaart? Ga ik las kaart kan hin goed. Waar? Han je ga ik las goed radio aan. Ga maar radio bij show. Je dat jalaf dat Jesse en schön en je kunt je die stach de en je hele legaat gestuurder Schön skiel crash ik hoor je well zei de show wat comic it was absolutely hilarious. Sy'n tro trwyd yn ddaf sy'n y ffain lafsi, sy'n
Agus chola daine chu dóar chu daine dáach a chéile a chul daine féin leat a chola daine codach na chéile fa be cóí chéile. Well, Jesse, was mir seach go sinna gad chu go doch go fa sinna ag sin héin an rásta. Mas sin sin hín an drill trí. Séach sé. Es was sin mo ha se pe mo let go. Ha me nógus dat me cá mí bóga chu dú. That's another story.